Yeme uyu mwanya mfashe hano ntabwo ari uburyo bwo gukina cyangwa se ni uburyo bwo kuganira gutera story mbagenda mbanyuza ahantu hose nagiye nyura gutembera nubwo ubu nyine biba bitoroshe gukora content ko biragora ariko kuri groupe y'ibipfu twobura ico dushiraho habe nubwo mwoyi reportinga mukagira gute ariko twobura ico dushiraho kandi jewe sinzobura abafana benshi message zose nzinyuza cyane kuri Instagram hano kuri YouTube cyane ko nabonye abanyamurenge benshi hariho abantu bishari cyane barahwereye abarozi babayiga benshi ubu nyine abarozi umutazi kumukwa amakoroga kumanywa akakoroga ntaco wamutwaye kubera ishari gusa uri akaratera imbere gute nkande kurumva uri akaragira gute nkande rero yemwe reka mbabwire uburozi buri mu miryango tabwo ari bwa bundi cyane ubu nyine ko turi mu kwicara abanyamurenge tukavuga ngo uburozi ngo abantu bari mu kurogana ngo bazagira gutya uburozi buri mu miryango ni ishari ubu nyine ishari riruzuye utinye abantu bari mu kureba bakakubona umuntu akakureba gusa uko wagize nimba waguze ikirato nimba waguze akamodoka ni faranga zawe wikorereye nimba waguze agaki nimba wubatse inzu ubu nyine ko birarya abantu kandi mu nzu mu muryango kuri tukaje gushakira kure tukaje gushakira mbari mwanyu bari ushakira nizo kuja gushakira mu yindi miryango ngo hirya no hino reka ubu nyine dufite experience y'abanyeshari kuruba kuruga umuntu akaza kugufasha kurusenya muravukana akaza kurugusenyera muvukana abo bantu muvukana rero mubirinde ndababwira murinde abo muvukana uramufata umushire mu byawe ukora ibyawe ugire gute ariko wirinde ko ejo niwe muzoshwana nawe uzogusenyera neza bikaja hasi rero iryo bariyita ishari ubwo nibwo uburozi bwa mbere ni ishari ryo kumva ko mwene nyoka totunga mwene satotunga nta kintu kizima urumva no kuvuga ngo abantu benshi ubu nyine kuricara umuntu akamayicara gusa ngo ategereje kuzoza umwereza ifaranga utazi mwohereza wifite ibibazo byawe nawe ugomba gukemura kikaba ikibazo akakwita umugome akagutuka ukamugenda ukaba umuntu mubi cyane ko murumva izo bintu ico rero ni ikibazo kandi ikibazo kitoroshe ko murumva ni ikibazo kandi kitoroshe nje mbabwiza kuri ico ni ikibazo yeme sinzi ico barashe hano hirya kiraturitse nuko nahingize kubwoba ko naringize ngo nabe abarozi bazanye ibibombe abanyeshari ko murumva yeme nzobabwira mbabwira ishari ryanye muri hagarike kuroga subwa burozi bw'abakecuru turi mu kuvuga ngo abakecuru ngo bagize gutya ngo umukecuru ngo yagize gutya